வரவேற்புரையை சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் நாயம் PW ஒடிப்பிலி அவர்கள் ஆற்ற உள்ளார். පිළිගැනීමේ කතාව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරල්තුමා දෙපාර්තමේන්තුවේ යාපන යාපනයේ බන්ධනාගාරයක් නව බන්ධනාගාරයක් ඉදිකරන අවස්ථාවේදී මෙම අවස්ථාවට සම්ප්‍රාප්ත වූ පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර ආදරයෙන් සහ භක්තියෙන් මේ අවස්ථාවේ පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඒ දිසානායක මහත්මයන් එමන්දාරේ ඉතාමත් ආදරයෙන් සහ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අවස්ථාවට පැමිණ සිටින සියලුම නිලධාරීන් මේ අවස්ථාවේ පිළිගන්න අතර අපන දිස්ත්‍රික්කයේ මහ දිසාපතිනි සියලුම නිලධාරීන් එවැගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වන සියලුම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන නිලධාරීන් බලාපොරොත්තුව තිබුණේ. නමුත් හදිසියේ වෙනත් කටයුතු රාශියකට ගරු ඇමතිතුමා මේ උතුරට පැමිණෙන අවස්ථාවේ අපි அவர்களுடைய சிரமங்களை நாங்கள் நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு புதிய ஒரு சிறைச்சாலை அமைத்து இந்த சிறைச்சாலைக்கு பதிலாக நாங்கள் ஒரு நவீன சிறைச்சாலையை நிறுவி அங்குள்ள கைதிகளுக்கு நாங்கள் சிறந்த ஒரு இடத்தை தெரிவு செய்வதற்காக இன்று இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கின்றோம்.